A sada vas, dragi moji prijatelji i poštovana publiko, molim lijepo da ustanite i pozdravite prvake iz 1982. godine. Sjećate se prvo legendarni trener koji je sada stigao iz Varaždina, Miroslavom Miro Blaževiće. A tu su i Romani, Milivoj Branić, Miroslav Branić, Mladen Đurđaković, Kemal Stananović, Isme Hadži, Marina Vlad, Stjepan Nedević, Savon Leo, Hrvoje Dragićević, Stjepan Vesović, Joža Šašković, Željko Hohić, Zlatan Atautović, Rimarko Mlinarić. Ispričali su se, svi nisu mogli doći, Rudi Bebić, Tomislav Nikolić, Dečko Serin, Velimir Zajec, Pero Bručić, Milan Čalasan, Emir Kalničević i Boro Vesković. Pozdravimo još jednom generaciju iz 1982. godine. A sada će